Ne zaboravite lajkati, stavite subscribe da čim više ljudi gleda taj film, možda njima sviđa i dobro za njihov ptice, da ne daju kemija, a tu je sve na bazi priroda. Ću govoriti u sljedeći video u tikvice, peršen i ljuti firferon. Dragi prijatelj, danas ćemo govoriti o mrkvama i koliko su dobre našim pticama, pogotovo kada je mijenja perja, koji počinje od lipanj do rujan. U viziji vrsta ptice, iz ovoga razloga bi volio podijeliti recept kako što prije i kvaliteta kroz taj period. Prvo operite mrkve i onda treba ribati mrkve. Kad ribamo mrkve, naravno u mrkvi ima vitamine i potasijum, fosfat ima isto koji je jako dobro za naše ptice, pojača imunitet, pojača cirkulacija krvi. Ću sve staviti šta ima od vitamine i minerale u mrkvi. Evo, kad smo mi gotovi, naravno i ima u mrkvi ima 25% kalorija, 88 vode, 5,8 karbohidrat, 3 grama šećera, 1,7 vlakne i ima 195 potasijum. Vitamine ima vitamin C, mali količina, ima vitamin K, vitamin A i beta karotin i alfa karotin. To su dve ove sastojke koje ima u mrkvi. Naravno, kad ptice jede, ide u želudac, promijeni u vitamin A. Tiše vitamin D, ja sam u prošloj video, napravio video kako se dobivamo prirodni kalcijum i vitamin D. Inače, vitamin D se namoči datulja i smokve, mora stajati 12 sati u vodi. I u taj način smo dobili vitamin D. Stavite u posudu za piti gdje piju ptice i tak dobivamo na vitamin D. Ovo se daje kad se mijenja od lipanj do rujan, se da 2 puta do 3 puta tjedno. Nema veze ako je ženka ima mladunca, može isto dati i može dati u vrijeme parenje, jako dobro za njih u vrijeme parenje, zato on pojača mužjak da čim kvaliteta pari i naravno za ženske to je dobro za jajce. Inače potasijum je jako dobar za krv i fosfat, naravno ima fosfat. Sada stavite unutra, uzmite malo, stavite unutra i tak se daje, stavite u kavez. Evo, sad ćemo dati tigrice. Ženka sjedi na jajce, ima 5 jajca. Evo, on je sad jede. Inače, ja sam njih naučio jesti sve voće i povrće. Kod njih u bilo koje doba oni jedu, obožavaju. Evo, tu je isto ženka. Ona ima 5 jajca. Sad ću ja vama pokazati.
Evo, za par dana bude izašlo prvi. On nju hrani.